Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and Anguvusele mbukeli kulohlelo ke lelikhulu eSwatini kanti ke lokuvusela ko lapha nguyeke umuntu langudumane ngumekmeno ngamahlela sibongo losuka khona ke lapha ke office lechumana nekuthengisa khona kaDlandongeni ke mbukeli siyavusela the beautiful kingdom of eSwatini singena nje kulohlelo ke mbukeli lapha sihamba naye ke lapha ke umlangeni lokucana inkosi ukuthi uvusele kumbukele ehlelweni. Ngibonge Mcanco ngivusele kubabukeli emakhaya ngivusele ikakhulukade emalungu eDlandongeni njengoba sangethulile umcanco lana ngibendulo ngakadlamini nami ngisuka khona eDlandongeni ehlangothini lete abahloli lokuphecelede ihlangothi la ka compliance. Kanti ke singena nje kulohlelo ke mbukeli mhlambe kulabanye ngoba eDlandongeni masikhuluma ngalo nkosi lapha sikhuluma ngento yemaswati lefuna ukuthi bathi ukuthi njengoba nje nangu July sesivele siyomphetha lapha ke koLdlandongeni bese sicala unyaka lomusha ke lokusho ukuthi unyaka lomusha labanye siyathi kusiba January bacane singa January cha ngilapho khona kuthiwa ke unyaka lomusha ifana okusemla kweDlandongeni lo mnyaka uphela ngaJune bese ke ngaJuly secala ke unyaka lomusha ukuthi ingabe mhlambe inkosi singangeni lapha ke emudweni le khona lapha ka WhatsApp le ka ibhala kwemalunga yabhala impela abute emalunga lapha nkosi ukuthi ingabe mhlambe singena nje emnyakeni lomusha weDlandongeni lapha kukhona indokusha lokukhona mhlambe lo ngathi fahla hlozi mhlambe ke ubikele umbukele ehlelweni. Ngibonge Mcanco kungaba nje ukuthi phela Mcanco ngoba sowushido nje labanye umnyaka usithi mosha ngekuthi sengiJanuary kodwa ke ngekusebenza kwema organizations nje akufanani labanye bawucala umnyaka njengoba nathi nje sesiuqedzile umnyaka lophelile kungaba kucizelela nje Mcanco ukuthi phela 30 June 2021 besicetha umnyaka thina kungaba nje ukukhuthaza ebaqashini bethu phela ukuthi phela tonke imali eDlandongeni noma ke imali emalunga tibe tiphelele Mcanco ngoba phela kuyatiwa ukuthi nase kuphele umnyaka kumele kube sekuvalwa emabhuku so that ke abantu batokwati ukuthi ke sebonge kanganani eDlandongeni njengoba nje usho nyalo sokucethile umnyaka kumele ukuthi siprepareishe kwenta ema statements emalunga kude ukuthi atawukhona kubona ukuthi anabo malini so lo insayela usho ukuthi ikhona kibo baqashi khona ukuthi phela ba make sure ukuthi yonke imininingwane yemalunga nato imali setifikile eDlandongeni lokho nabo kutabasita phela ukuthi manje ke ba avoid nange ama penalties la bese ba charge wona ukuthi imali setihlete kakhulu ngakibo tangafiki ngesikhathi eDlandongeni ngoba nje kukhumbuta baqashini ukuthi phela imali eDlandongeni kubhekeke ukuthi ibe seyifikile eDlandongeni on or before the following month Mcanco imali le related to inyanga lephelile lokusho ukuthi ngabekisa nje ukuthi imali yema contributions a June 2021 kubhekeke ukuthi ibe seyifikile eDlandongeni mhla ka 21 July noma ke before lokho Mcanco. Mhlambe ke inkosi singena kulenza bana leti statement ke lapha ngicabanga ukuthi umbukeli vele nanaye lo lunga leDlandongeni unako lokuthi athanze lokuthi inkosi atibonele lapha ukuthi vele imali yami seyinganani uyabona nje mawubathi nombolo lapha ubona kuhlekelela vele ujabule ube nesiciniseko ukuthi cha shengathi vele konke kuhamba kahle inkosi ukuthi njengoba simanza abestatement lokukhuluma ngayo inkosi lapha labanye bayatibuta ukuthi vele le statement leti leDlandongeni tiyake titholakala nini kanjani inkosi. Ngibonge Mcanco njengoba besikhuluma ngekwenda up ema accounts leDlandongeni nasekuphele umnyaka Mcanco kwabese ke kuyalungiswa neboard yakhona ukuthi approve leyo interest letabe i-charge noma ke labatayithola lawo malunga Mcanco bese ke kuyaprepareishwa phela ukuthi kuprintwe statement lokusho ukuthi nje statement ta 2019 2020 setideliviwe Mcanco kubaqashi lokusho ukuthi nje emalunga awatholile lawo ma statements lawo besiphishanekile nje emalangeni laphelile sithumela tona leto statement leto leyo mibiko leyo lokusho ukuthi nestatement tanyalo nje Mcanco lokusho ukuthi lokho sikucethe phela nyalo umnyaka itolo lokusho ukuthi kumele ukuthi kwentiwe lawo ma collections imali diphelele eDlandongeni neboard ke bese yabuka ukuthi kusebenteke kanjani ideclare leyo interest bese ke
malunga yakhona mcangco ukuthi kube sadeliverwa i-statement again. Sikhuluma kulelo laba mhlambe Nkosi leseba titfwe tatimende lo tishito lapha Nkosi kuba khona lapha imibuto leba khona kulabanye uthole ukuthi ke baba nalokukhala ukuthi ngathi labanye abatithole tatimende ke Nkosi ukuthi mangabe usikhanyisele ukuthi ngabe vele uma tisuka nje njoba tatilungisa tatimende tanyalo lapha bese setihamba kuphi kanjani uma ngabe asitsinga statement sakhe lona lolunga uyaye ende njani Nkosi kude ukuthi agcina sitholile. Ngibonge mcangco lokusho ukuthi itatimende distributor through baqashi mcangco lokusho ukuthi ipractice yedlela ndvongeni ukuthi nangabe ungumqashi unetisebenzi noma ke unemalunga la less than 100 mcangco lokusho ukuthi siyakufakela eposini utithole through liposi kodwa ke nangabe kungema ku bulk like ngidawubekisa ngenkapani mcangco ngidawubekisa nga ilovo inkampani lenkulu lokusho ukuthi nabe kuyinkapani le kanjalo siyazama indlela ukuthi sikudelivele mcangco ungilovo lokusho ukuthi vele bayimalunga itatimende tawo atithola through umqashi mcangco. Sicela usikhumbude Nkosi lapha sibonile ke itolo lapha ke idlandvongeni lisukumisa umsebenzi lomkhulu ke eveni ngumsebenzi ke lona lesibonile ikakhulukati wona emalunga edlandvongeni awujabulela kakhulu ke mbukeli lapho khona sibona emalunga edlandvongeni ukuthi sayakhona ukuthi athole imbiko njalo ngenyanga futhi ke sabona ke lapha futhi sekuba nedingucuko sezingene lisetulu kakhulu lapho khona lo mbiko sozubhalana ligama lakho kude kusube nesiciniseko sekuthi vele leyo mbiko loyo usuye aconzene nawe ukuthi ingabe lokho ke Nkosi kukhumbuta nje sona sive lapha ukuthi ingabe vele uma ngabe nanaso labo labamalunga edlandvongeni uma ngabe bafuna lokuthi bayithole imbiko leyo Nkosi itholakala kanjani leyo mbiko leyo yini lekudzinga bayende noma uma ngabe khona kufuna ukuthi kwentwe ngilomunye akwende lokho kude plana naye ukuthi akukhone lokuthola lo mbiko loyo njalo ngenyanga Nkosi. Ngibonge mcangco ukuthi enza inguquko leyendekile edlandvongeni noma ke improvement leyendekile mcangco ngoba phela siyathuthuka siya embili lokusho ukuthi ukhuluma nge-notification mcangco yama i-NPF lokusho ukuthi nangabe nyalo umqashi afaka imali icrediteka elungeni nayo seliyakhona ukuthola umbiko umtshele ukuthi manje imali yakhe seyingenile inganani lokusho ukuthi nje lokumcoka mcangco solo sishumayela lona lelo vangelele ukuthi sende phela le collection yale information yemalunga lokusho ukuthi lokufaka ekhathi inombolo tetincingo lokusho ukuthi siyacela nje siyakhutsata nekubabukela emakhaya ukuthi manje ke banikede baqashi inombolo tetincingo letisebentako so that baqashi naba remita lawo ma returns edlandvongeni bafake inombolo letikahle so that batokhona ukuthola imbiko bakhona kubona noma umqashi afaka amahlalela edlandvongeni lokho nathi kuthi asisita sidlandvongeni ngoba kutawusheshe ngoba phela sikhuluma ngekuthi manje ke kunenhlabamkhosi lana lokuthi emalunga akasheshe asibikele sidlandvongeni nangabe kunemqashi longa comply lokusho ukuthi longalethi imali yedlandvongeni on behalf of lawo malunga nabo batawukhona kubona ukuthi mina ngawuthola umlayeto lomunye utholile so yakhona kusonzela emahhovisi so yakhona nokushaya inombolo tamahala amahlalela akhona ehlaba umkhosi sibethe sencompliance siyasukumela itolo soyisebenta inzamo. Njengoba utivira ke mbukeli lapho live yabonakala sile yaphambili nawe mhlambe ngaba kukhutsata ukuthi njengoba live laphambili nje vele sicela sisho lapha ehlelweni ukuthi nawe ke ungabi ngilosala ngemuva ngoba siyalibona vele live ukuthi etinzawabeni ikakhulukathi tebuchwephesha awu kuyabonakala ukuthi vele setindlela tisebentawo leti tendalelo umsebenzi ke ube melula siyabona ke lapha ukuthi njengoba ke ayichaza kahle lapha ke umlangeni ukuthi tindzaba ke tembiko sibuvile ke na itolo ukuthi akatsingakali mhlambe ukuthi nje ube necingo elidulile lapha ukuthi vele njengoba sikhuluma indzaba yembiko sekufuna ukuthenga icingo lanokusho elidulile lapha hawu nalo nasicingo lakho nje labanye babita ngasigedlemba ngathi ukuthi kusofocusini ke lokho kepha nje icingo leshiphile mhlambe noma abalili ngo150 emalanga noma 100 emalangeni uvele nje mangabe nje umixele inombolo yakho nje ngisho komlangeni lapha ubese ke vele uyawufla ke umbiko tebuchwephesha ke leto lesikhuluma ngato natinye letinengi lisathi sinza ngelinye ilanga nca isikhathi Nkosi ngoba sivile ukuthi kuyo leyo nombolo leyo lotabuyilethi lapha ke sekaba nokustakala lokutsite lokutangweteka futhi kulombiko nje lona elothola ko njalo ukuthi umcashi wakho solifala edlandvongeni kuyaba nembiko leminye letawusitala kuyo ngekumikisa le nombolo yakho kude kusina nawe uhlale wathi ukuthi ngabe vele kuhamba kanjani ikakhulukathi kude tindzaba takho
tedlandvongeni. Kanti-ke singakuye imibuto ke lapha-ke mbukeli ukhumbule ukuthi nawe-ke uvumelekile ukuthi usibhalele yona imibuto lephathelene nawo-ke kusebenza kwalo dlandvongeni. Inombolo nje ubayibona lapho sekukhumbuta nje mbukeli ithi 79638386. Njengoba-ke ubona-ke nami-ke mbukeli vele sebenzisana le technology lapha ebuchwephesha ukuthi sithole impiko leyo kukhusapha nje vele ukuthi nanawe ngena lapho uma ufuna kufaka umbuto nje awusabe solo uya eposini obhala incwadi uvele usifake lo mbuto ashe awutfola lapha emlangeni aphendvule nempiko longenako lapha-ke Nkosi sewufunze njengoba unjalo uthi lapha-ke ngiyavusela-ke kaDlandvongeni lapha ngicela kubuta ukuthi ingabe ngastakala yini bengisebenta-ke emafemini ngimathapha. Manje-ke sengingumuntu logulako sengenda-ke kwebhizinisanyana mane-ke ayichaze le bhizinisi yani-ke Nkosi uthi-ke manje-ke ngifuna kubuta ukuthi ngeke eDlandvongeni ukuthi lingiside lingimane linginekede imali ukuthi ngihambe ngiyongeda stoko kule bhizinisi yami Nkosi. Ngibonge Mcanco, ngibonge nembuto kulungeni lethu ekhaya. Njengoba Mcanco sike sakhuluma phambilini ngema-benefits labhadalwako eDlandvongeni, lokusho ukuthi sishito ukuthi lidlandvongeni liyi-pension scheme Mcanco. Lokusho ukuthi uyakhona kubenefita khona naso ufike eminyakeni lotsite, sasho sathi silidefine ngeminyaka lotsite. Lokusho ukuthi sabuka ema-categories ebantu, sasho ukuthi manje-ke khona abantu labangivele labangaphokopheli kusebenta toti njengoba nje nali nelunga lethu lana kuyabonakala ukuthi nalo selifuna ukuthi isebenta noma-ke seliyathi isebenta Mcanco. Sasho sathi manje-ke nangabe sowuna 45 lokungenani sohleti at least umnyaka ungasebenzi noma-ke na ungahlali umnyaka unesitifiketi lesitshengisako ukuthi manje-ke wena uphokophele noma-ke wenda libhizinisi lelitsite uyakhona kutofaka isicelo sakho eDlandvongeni. Kodwa-ke ngimuva uthinta nekuphatheka Mcanco ukuthi uphathekile. Ikhona i-benefit lema-benefits esiwabhadalako for imalunga lasaphathekile, kodwa-ke kumele acale ajike kudokotela phela, medical doctor, ikhona naye kumcilonga bese-ke seyasiluleka nathi esidlandvongeni ukuthi vele usengakhona yini lelo lunga lethu kuchubeka ne-gainful employment. Otherwise nje imphendvulo elungeni lethu ngilokuthi akukacaci lokuthi sowunganani nangabe sowunaye 45 eminyaka akasasebenzi njengoba asho angakhona kusitakala Mcanco eDlandvongeni aphathele ipasi ne-ID, kube certificate sekutalwa, kube seke sekuba statement sasebhange, bese sekuba nencwadi yemcashi wakhe lagcine kuye ambhalele vela confirm ukuthi bekasebenza kusukela nini wagcina nini Mcanco. Kulabanye-ke Nkosi tinhlanhla tebantu atifanani, kwake kube khona ukuthi usuzama inhlanhla lapha ivele-ke awu ikhambele phambili uthole ukuthi bodlala ilotho. Siyakwazi kulamalanga vele ngathi kukhonyana lo uthole ukuthi mhlawumbe uncintiswane lotsite uwine nje 1 million noma uwine ngetulu kwa 1 million emalangeni. Uthi ungawona le mali leyo vele kubonakala ukuthi songumuntu lokucala ibhizinisi khona lapho le bhizinisi yakho sibone ukuthi awunayo indlela yobala vele ibhizinisi sokucashe mhlawumbe abantu abalukhulu eSwatini. Uthi mase ucashe abantu abaningi vele uthi awuyathi mina vele sengingale singisi lokusho ukuthi you can prove beyond reasonable doubt ngalokungangabadiseki ukhombise ukuthi vele wena ayophinze ube ngumuntu osebentako ukuthi ngabe lo mthetho loDlandvongeni uthini-ke lapho Nkosi ngingeda yini lapho nanoba mhlambe kunini ngisale into ilanza le mali yami ngoba phela singakhombisa vele ukuthi kulesigaba sengiso vele sengibalo labo bosomabhizinisi labahamba phambili eSwatini ngumuntu vele langeke ayophinze asebenze umcashi Nkosi. Ngibonge Mcanco, ibuyela emuva Mcanco kulebe ngikhuluma ngako ukuthi kudependa ukuthi unangakhi weminyaka Mcanco. Sishito sathi iDlandvongeni liyi-pension lokusho ukuthi vele lidefinewa ngeminyaka Mcanco. Nangabe sowuna 45 vele uyabonakalisa ukuthi awusayophinze usebenze. Nawe vele sowungusomabhizinisi ungeda Mcanco at 45 ude kutofaka isicelo sakho utocela imali yakho eDlandvongeni, provided uyawamitha vele lawo ma-requirements lengikhulume ngawo ukuthi vele awusasebenzi sohlete at least umnyaka noma-ke na ungahlala umnyaka vele sowungusomabhizinisi uyasebenza une-license letshengisako ukuthi manje vele wenda nahlobo nalo libhizinisi. Otherwise nangabe usangakafiki kuloyo mnyaka loyo Mcanco noma sowungusomabhizinisi angeke ukhone kusitakala Mcanco nangabe usangakafiki 45 years. Sakunya imatsi-ke mbukeli sibuye sichubeke nehlelo. In order to obtain an age benefit, the requirements are as follows. Should one seek to claim this benefit, one would require
a positive and valid identity document, graded tax clearance certificate, a birth certificate, marriage certificate for members who got married after joining the fund, and a bank statement. Remain blessed. ENPF, your future, your life. In order to claim a survivor's benefit, the requirements are as follows. In order to claim this benefit, one would need a declaration by Mkichimi, Ndvuna, or chief, with a form obtained at the ENPF offices. Declaration by a member of the deceased member's family, with a form obtained from the ENPF offices. A death certificate. A graded tax clearance certificate for the deceased member. A marriage certificate, where a spouse is involved. Birth certificates, where children are involved. A claimant's positive and valid ID document. And a claimant's bank statement. ENPF, your future, your life. For your future, for your life. Anguvuseleke mbukeli kulo hlelo lelikhulu ke Swatini edlandvongeni kanzi uma ngabe usenza ukuzivuyela kulo hlelo ulisene naye lapha ke umuntu langudumane nguMacman okwamahlela Sibongo unaye ke umlangeni lapha ngompendulo wakadlamini Sibongo lo suka khona ke ehhovisi lebahloli ke lapha ke kaDlandvongeni nguye ke umlangeni lapha lo sichachako ke kuyo imbuto ke mbukeli lekhona lephathena ke kusebenza ke kweDlandvongeni kazi ke besakhuluma indzaba lapha ke mbukeli lebe ikhuluma ukuthi vele uma ngabe usocela ibhizinisi ngoba siyabona emaswati lamaningi ukuthi maswati lafisa ukuthi agcinane amabhizinisi ukuthi mase ucala ibhizinisi kanzi wake wabalunga leDlandvongeni uyithwaneni ke imali yakho wachaza kahle kumlangeni ukuthi ngalomthetho lona sisebenza ngawo ke lapha le King's Order and Council number 23 1974 ikubanga lokusobala vele ukuthi uyayithola imali yakho ke mangabe sofikile ku45 eminyaka uma ngaphasi nje kwalo 45 embukeli noma ungasibhala kanengi lapha vele usifusho ukuthi hayi business yakho seyiwelena ngale bomakhelwane kabonakala siyana ndlobala awuvele uma ngabe ungafika lo45 ngisho kwemlangeni lapha imali yakho awuyitholi inkosi lapha kunembuto longenawo ke lapha ke mane ke lo mbuto lona ke ungishayisa livalo ke inkosi ngoba lapha ngimake lokubhalako lapha sokhuyile ke make uthi make lapha una 56 eminyaka una 56 ngeminyaka make lapha akade ukuthi Dlandvongeni bilithathwa noma belingathathwa siyabuta ke make lapha una 56 eminyaka ukuthi vele uma ngabe afuna kuba nesiqiniseko sokuthi Dlandvongeni njengoba bekasebenza uyasho sibasebenza kuphi ingabe vele bebalithatha noma bebangalithathi kwenta njani inkosi ubuta sina 56 eminyaka. Ngibonge Mcanco kuphendvula nje Mcanco noma before ngiphendule Mcanco kungaba kukhuthata babukele emakhaya emalunga eDlandvongeni sihlale sikhulumisa Mcanco nawe ku program naku onke ama platforms la khona lesiwasebenzisa ukuthi eDlandvongeni ukuthi na ucala nje kusebenza Mcanco kumcashi make sure sicela ukuthi uensure ukuthi umcashi uyakubambela eDlandvongeni kuvisana abhlungu ke Mcanco ukuthi lingathi seliyawushona sengikhathi ucala kuba worried ngekuthi umcashi bekalibamba eDlandvongeni noma bekangalibambi so siyakhuthata nje ukuthi lokho akwendeke the first nje 3 months noma ke the first month Mcanco uyakhona kuhlola ukuthi manje ke umcashi wakho uyakubhadalela eDlandvongeni besikhuluma ngeimprovement nyalo Mcanco lesisebenza ngawo ubuchwepheshe lesisebenza ngabo ema notifications ngicabanga ukuthi sekutawuba melula sho ukuthi vele eDlandvongeni sibuka embili Mcanco inkinga leti kanjena nje ditawu avoid kanye lokhozi utawukhona kubona nangabe umcashi angakubhadaleli nakatseni bowukhona kubona Mcanco nangabe eDlandvongeni lingathathwa kuwe ngoba kukhona lokusebenza vele lokhanza ukuthi siyakusebenza kangwane kude ema contracts of employment kude nema pay slips but uyakhona ku determine ngale mali lenavumelana ngayo nemcashi wakho ukuthi nangabe nje kwathiwa uhola 2000 nangabe uyithola solo iphelele ino 2000 kude i-deduction lekhona kumele ubese kucala kuyasa kuwe ukuthi ngabe eDlandvongeni ke ngiyabanjelwa yini so yakhona kuhamba uyawuhlola Mcanco ukuze ukuthi wadi ngesikhathi ukuthi eDlandvongeni liyabanjwa yini noma cha kubuya question yamake make angahamba ayohlola eDlandvongeni phatha lipasi lakhe ne-ID yakhe uyawuhlola ukuthi eDlandvongeni lakhe likhona yini bayambhadalela yini umcashi lokho ngivisa abhlungu ukuthi make ngakathi acala kubenefita Mcanco ngabe so uyicelile nekuyicela
nangabe angayiceli afuna kuyonga ngabe seyinengi yalo yadi nokuthi seyinengi kanganani seyimdalele kanganani eDlelandlongeni. Kodwa-ke kude lokonakele noma-ke kude asingeke sisho ukuthi ulume inyoka yangena emeneni. Ngethemba nje ngwakhanza ukuthi umcashi uyambhadalela mane make beyangaboni, sifuna ukuthemba lokho, but naye angatenetisa make aphathe elipasi ne-ID aye eDlelandlongeni ayohlola imali yakhe mcansi. Ingabe Nkosi mangake usikhanyisele lapha ngoba akasiwe kucala nje make baningi laba lokuthi basebenta Nkosi bangathi hlupha le mali eDlelandlongeni ukuthi mhla lapho sekuvela kuhlupheka khona noma mhlambe sekubonakala ukuthi sebakhule vele sekusele sebasesigabeni sekuthi sebatawo penishelwa sengikhani bakhumbula ukuthi uDlelandlongeni kepha kunemali yami lapha kanzi uthula ukuthi kule mali lalo nje lodibhangela yona lodibekela yona lapho kuyaye kube lula lokuthi uke ukuhlupha uhlole ukuthi ngabe seyinjani imali yami ayikadliwanye emagundwane kuthi ngalapha kaDlelandlongeni yini le nto akusikube likhuni mhlambe Maswati noma emalungeni eDlelandlongeni ekutheni akhuthayo lokuthi atihlolele Nkosi kude mhlambe kutawubonakala ukuthi vele bafasi labanye mhlambe abati uma ngabe bangadi mhlambe kusovile wena Nkosi ukuthi sikhone la ukuthi sibashele tindla etinenge mhlambe mangabe tikhona labangahlwa ngato mhlambe ngaphandle ukuthi baze bafike lapha emahhovisi eDlelandlongeni. Ngibonge Mcanco, ngisashaya sibebithwane nje lenzaba iyang-traumatize Mcanco. Kodwa-ke kunanayo inotion yeMaswati Mcanco. Vele size sibulelwa eDlelandlongeni ngekuthi asikhoni ukudibekela imali noma asikhoni konga. So ngicabanga ukuthi emalunga ayadi Mcanco ukuthi manje-ke eDlelandlongeni libhadalwa kanjani noma-ke ngidawucacisa ukuthi eDlelandlongeni libhadalwa kanjani. Lokusho ukuthi nangabe nje ubhadalelwa eDlelandlongeni kubuketwa umholo wakho ukuthi ume kanjani kube seke sekuba ne-percentage lethide lethathwako emholweni wakho noma-ke i-amount lethide ledidaktwako emholweni wakho nemcashi afake leyo amount leyo. Lokusho ukuthi linyenti leMaswati Mcanco liyaye likudzelisele lokhu ngalokuthi kunanayo inotion yokuthi manje-ke imali yami itabe seyancipha. Abantu labanengi abafuni nokubanjelwa le ndlela noma-ke abakunaki lokho ngekuthi nangabe nje kusho ukuthi ngiyati ukuthi ngihola 2000 ngihola 2000 kuthi 2000 kimi ngidaba reluctant ukuya kuyohlola imali eDlelandlongeni ngoba utabe sekuyanotiseka ukuthi angithathelwa eDlelandlongeni. So umcashi utabe sekuyadidaktha lapha ngakami abese nayibhekeka ukuthi ufaka ingcenye. So singeMaswati nje noma-ke sibantu sinana i-tendency yokuthi asifuni konga Mcanco noma sekunema-platforms lanjena ukuthi sonke solo nje sitsebesela emuva ukhanza ukuthi abantu nje bahledi bayati labanye cause sisebenza ngako Mcanco we-compliance ema-queries nje laka. So ukhanza ukuthi sekumele siyofuna imali dabo 2000 ye 2000 kubacashe lisilunga belisolo lisebenta litawuchamuka lithi alisasebenzi nyalo umcashi beyangibambela eDlelandlongeni. Into lokungakhanza ukuthi ngayalungiseka katheni phela ngayena lo ye 2000 sikhona ukuthi ngibakubambele nawe nemcashi afake. So ngema-challenges lamanye lakhona Mcanco ngicabanga ukuthi nathi umsebenzi usesemutse lukhalo oluseselutse Mcanco kumele sichubeke nje siba-educate noma-ke sibafundzise emalunga ethu ukuthi eDlelandlongeni vele nakibo liyaphuma kumele ukuthi nje sibe ne-peace. We have to be in peace with that ukuthi vele kumele kube khona iportion lephumako emholweni yethu nemcashi afake kangako naye sikhona ukuthi sikhona konke amahlalela imali itasisita. It goes a long way nangabe nawe so lemandla aphela nje Mcanco futhi uyakhona nekubalekelela labanye labasala nangabe ukhanza ukuthi ubhadaleleka kahle lama-benefits lesike sakhuluma ngawo nabo masingcwabo kufaka ekhathi bomasingcwabisane. So kuyasita kakhulu Mcanco nje ngicela ukuthi emalunga ethu akuthathele serious lokho. Nangabe uyabona ukuthi awubhadalelwa uthinzana nemcashi niyakhulumisana nangabe kusho ukuthi anivani nemcashi ukhona inombolo yemhlaba mkhosi uyasibikela eDlelandlongeni sitayi-attenda kahle imitha yakho siyinese kahle nangabe usasebenza noma ngabe kunjani singaku-expose kumcashi ngoba nako lokunye labakusabako ukuthi bese baya-victimizwa lemisebentini ukuthi bakhuluma ngeDlelandlongeni kanti phela lokho kungumthetho omahlalela njengoba ushito ukuthi kungumgomo lo washaywa ngo-1974 Mcanco. Mhlambe kungeda-ke lapho-ke mbukeli kungaba kusho lapha mhlambe kukhanyisela wona-ke eMaswati tisebenzi ukuthi njengoba-ke ayichaza-ke umlangeni lapha le ndzaba yokuthi kulabanye lapha bayibuka hlangothile nye le ndzaba lena ekutheni hhayi ngihamba kuyobika utawube seke sekuyabonakala vele ukuthi umcashi wami akalibhadali eDlelandlongeni siyawancipha lo mholo wami
emva kwalowo ngoba sekufuna sathathwe ingcenye lethide evele lena le base thathwe kimi kanti phela suyati doja nanawe ngeke ngabiki ngoba cabanga nje lencane la efuna sifaye ngumcashi njalo ngenyanga mhlambe ke utawusebenza 20 years lapho 20 eminyaka yasebenza noma ngabe kuthiwa ngi50 emalangeni lebekufuna siphume ithathifaye ngumcashi 50 emalangeni uma multiplier nga 20 years imalini lo imali ke lo imuce yona ke lo imali lenenge leyo mbuke nalokuthi labanye ke lapha ukuthole ukuthi vele baba nedili lapha bavumelana nemcashi ngoba kumnanzi ngosi masasebenza lapha vele nivumelane ukuthi hawo no ngeke sithathe vele imali ungesabi kanzi phela kufuna ade emaswadi ukuthi ikakhulukazi 2070 leti ngemalunga edlandongeni ukuthi lapha emsebentini lobudlelwane akusibo lo tabamnanzi sonke isikhathi kuyawuba khona mhlawumbe ilanga lapho khona kuyabonakala ukuthi phela lapha emsebentini akusiwe ekhayekini udinje kutosebenza ufule ukuthi mhlawumbe sekubane liphutha lo lendawo uSmawule lento liphutha nicabane nemcashi vele manicabane nemcashi athi umcashi mfutha akithi indlela ayibe bovu ihambe yekhaya ucoshwe kwemsebentini labanye sabanje inkosi ababetha batobika sekunenjani sibacoshiwe emsebentini sho sikufuna sikunake lokho ukuthi vele mawusebenza akuzameke kulandzela lemithetho kembukeli ngoba kuba buhlungu lapho sotawubika ngenxa sicoshe emsebentini hloko ukuthi mhlambe lapho bake babike lapha bomlangeni ukuthi business class ukutfole ukuthi ngebhadi lomnye umcashi usinje senicabana socosha nasemsebentini adubena le business eSwatini futhi mhlambe sosathi kwamatakhe uyalifasa eSwatini so yithula phela imali yakho leyo kembukeli sabe sichaza ngalenye ilanga isikhathi lapha ngiyacela inkosi lapha so vele siyasicosha ke producer ngenxa isikhathi ukuthi sabe sivayilisa kuyo mbukeli ehlelweni Bonge Mcango kusho ngathi na producer ungamcela Mcango asekukhulisele lesikhathi ngoba imibuto eminingi Mcango lana nje sithe caphu kwabe sekwenza ukuchaza ngoba vele sidele kona to educate abacashi nangabe kuphela isikhathi sikhuluma to nanze batedlela ndongeni bacashi basitakala noma ke emalunga asitakala emakhaya lesikujabulelako kungaba nje ukukhuthata again njengoba ngitsite nangena ehlelweni ngakhuluma ngekuphela kweminyaka wedlela ndongeni kuthi idlela ndongeni liuphethile umnyaka 30 June 2021 kukhuthata kuba bacashi bonke bacashi labanema accounts langa siko up to date Mcango kuthi sicela ukuthi basi-updatele ema-accounts abo basende yonke information esiphela ama-guidelines esibaniketa wona kude kuthi phela ama-accounts onke atawuba up to date sikhone ukukhokha emibiko lengiyo nemalunga ethu akhone kwade ukuthi se-aseve kanganani noma ke se-onge kanganani edlela njongeni siyakucela nje lokho Mcango sitawusukela nje umkhankaso ovelele lesingawuthanzi ngoba siyayithi ka compliance si educate si persuade sibese siya prosecute lokusho ukuthi nje besolo sikhuluma nawo bacashi solo si in contact with bacashi in terms of ukubhadala dlela njongeni ngesikhathi nyalo sekutawufika esikhatsini lesimbi Mcango ngoba phela tonke into kumele selete ba in order sekutawungena le step sekugcina lesingasithanzi nasi prosecution awu la sesidibana khona enkantolo kungasabi imnanzi siyacela nje ukuthi bacashi bethu basilungisele otherwise lo sonvalelisa moya impendulo kaDlamini mbukeli nami ngisho njalo ke ngithi so vele producer ke lapha sekawuvele kubonakala kusikonte kanjani ke siyathemba ke ukuthi nawo sitakele ke mbukeli kulohlelo kanti ke sawuphinde ke sisihlangane makavumile umdali lolivile tawo ngesikhathi sifanako nami ke ngimacman wamahlela ngithi ngufisa lokubukela lokuhle etinhlweni ehlanzelako #besalakho usale kahle For your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day.